ya thĩ mahenya-inĩ ma kilomita 5 na kilomita 10 ni Agnes ni agĩtugĩte mami wao niwe Mumuciari Veronica Cheruto na uhotani kana ni uhotani ucio wake kuona ati mami wao ni wĩkoretwo ũkĩrũgamĩte nake na njĩra nene na makĩria mathako-inĩ na gũkorwo akĩmũhe mwĩhoko na hinya gũkorwo agĩcindana mbĩtĩka-inĩ na makĩria cia thĩ yothe. It's a surprise to me, and I thank God. I thank the management. I thank Madam, all coaches. Race haikuwa like tough, juu sikuwa prepare for record, but I went nikiwa 5 kilometers, nikaona niko inside world record because nilicross na 14:25. Na Chebet, endelea kufanya bidii. Ongeza record. Kwa mingi. Tumefurahi kama county government ya kwamba sisi sio kwa jina tu, lakini tunaendelea kufunja marekodi. Tunataka kumpongeza Agnes Chebet kwa sababu ya kazi njema ambayo alifanya.